plato ispod starog mosta. Dakle, sad sam bio snimio taj ciganluk, to organje, to uzurpiranje svega i svačega, javnih površina. I vidjet ćete jedan veliki kabel struje koji ide preko Radobolje. Kaže, obezbijedili smo mi to. Obezbijedili ste vi moj kurac. Znaš, jedino što ste vi obezbijedili, to je pinka koja redovno stiže sa platoa ispod starog mosta. To ste vi obezbijedili. I sad ćemo javno, to jest ja ću javno početi prozivati imenom i prezimenom gradske vijećnike koji se tu vrte. Znaš, i nije im posao da uzimaju talove, tendere, već je posao dobrobit lokalne zajednice, pa tako za dobrobit lokalne zajednice ono drvo što je crkla lipa na Lučkom mostu, znaš, što ste postavili na akvu vreću, ko puna vode, pa nema vode nikako, pa crkne drvo svake godine, vi novo zasadite. Pa fina napravite tu hidrant, znaš, pa šlauf, pa ja ću zaliti svaki put drvo. Ja ću zaliti, ne treba niko. Tako, a sad uživajte u ovome pogledu na ovaj kabel struje. Evo kuda kabel struje ide.